Kako je jedan beta mužjak postao šaptač ženama? E pa lako, jer je svestran, a bajke su moguće. Više nije Ribafiš, sad je Domagoj Jakopović Šaptimir. Je li riba sama? Šaptimir, to si ti. Otkud ti? Sjedaj, daj, imam 100 pitanja za tebe, molim te. Prvo, kako si ti od alfa mužjaka postao beta? Htio sam biti alfa, išao sam po tim sportovima, pravio se frajer, pio onak, ne znam, onim malim gutljajima u disku, ali kažem, rodiš se kao alfa, ja nikad nisam u jednom trenutku bio alfa. Nisam imao auto, nisam imao droge, nisam bio sirov i nasilan i eto, ali dobro, bar priznam. Ali morao si onda početi progovarati o seksualnosti, onda o ženskama, o frajerima i to, i onda si tu doskočio ženama. Pa nisam nikad doskočio ženama, doskočio sam sebi. Čini mi se ipak da neke žene misle da si ti seksualna zvijer. Misle, moje prijateljice. Da. Koje te nisu probale. Pa nećemo sad u detalje, u tančine, ali ne znam, ja sam tu predstavnik tih nekih beta mužjaka koji nisu nasilni, primitivni i koji su u stvari dobri kad im se vrati dobro. S tim da opet žene, znaš i sama kakve su, kad im daš prst, one hoće lakat, kad im daš lakat, hoće rame. Jer misliš da žene ipak vole te sirove frajere, ali onda od njih nakon mjesec dana žele napraviti papučare? Točno to. Ženama, ako imaju papučara kraj sebe, on im je dosadan, on nije nikakav više izazov i onda one traže novog frajera koji će imati neku manu, neku grešku i onda će one naći sebi za životnu misiju da isprave tu grešku. Recimo, ja sam lik koji je pred nekih 20 godina kad sam prestao se baviti sportom i samo alkoholom, onda sam tražio nekakvu idealnu curu i onda bi sve te cure pokušavale izmijeniti nešto na meni. Dakle, riba, ideš previše s dečkim van, nemoj s dečkim van. Riba, previše se baviš sportom, nemoj se baviti sportom. Riba, zašto čitaš stripove, a ne knjige. Uvijek nešto novo. Zašto nosiš majice, a ne košulje. I u jednom trenutku shvatiš da nije to do žena, zato što su zle, zato što nemaju svog posla, nego jednostavno je to tako genetski. Muškarci su puno jednostavni. Muškarci su nekakve te amebe, daš im sendvič i daš im seksa i daljinski to je to. A što si ti naučio o ženama u svih ovih godina? Pa evo, ta knjiga Kolumana je nastajala nekih 10-15 godina, ali mislim da je to nekakav u stvari dnevnik odrastanja mene i pokušavanja shvaćanja žena od strane tog nekog ribafiša koji nije ništa sad epohalno, neću ja promijeniti povijest, neće sad to biti nekakva enciklopedija, ali bar će se žene i muškarci će se naći u puno situacija, štivo za smijanje, za zezanje, za uzkavicu na zahodu, kad voziš se negdje vlakom i tako. Da, ali će to ipak malo postati neki mali vodič recimo za žene da nađu savršenog muškarca ili muškarcima da izbjegnu savršenu ženu? Pa ne postoji savršen muškarac za ženu, zato jer evo, već smo rekli, ako i nađe neko ko odgovara svim pravilima, nakon mjesec dana će htjeti novo pravilo, samo zato da se zna da ga je ona obilježila, da je ona imala svoje prste u njemu. A muškarcima neće nikad ništa pomoći jer, kažem, ona žena koju će upoznati nije ona žena koja će biti nakon 3 mjeseca, kamoli za godinu dana. Što je tvoja bivša rekla na knjigu? Bivša, kad sam me pitao jel može nešto napisati svojim riječima o toj knjizi, ona je to sažela u jednu riječ, odnosno 4 slova, a to je sere. Ja. Jel te sad zovu stalno muškarci i žene zbog savjeta? Stalno me zove muškarci i žene i divno stvari nekad biti rame za plakanje i divno je slušati ljude kako su u stvari samo ljudi, imaju svoje probleme ljudske i nekad je stvarno puno znači kad možeš nekom dati toplu riječ utjehe, isto kao što volim to primiti, super je biti šaptač ženama. Šapni i meni nešto. Dajte im češće. Za kraj samo nek se nađe više seksa, manje svađe.